Games. I znači da igramo par utakmica. Kao što vidite, moj sad tim. Imamo napad Valka Royce. Znači, ured mi je 30. level. Pa dobar je, ima jako isto šut, imam Dembele u napadu, imam ovog, kako se već čita, još ovdje par ima Sergija Roberta, malo sam još jednog Sergija Roberta, mislim da ću njega prodat. Tako. Sad ćemo malo krenuti na utakmicu. Ima Championship, to je season, i to slika razina sam dole, do 6. Sad ćemo krenuti s utakmicu. Neki rami, vidio sam koji ćemo sad kako ljudi malo izvučili malo kuća. Zvuk je slab. Izvinite još jednom sa zvukom na polju. I nema gola. Ovo govore ljudi. Royce, 1-0 ljudi. Mislim da je gol bio zasada. Spira navijaju za nas.
Malo sam bolestan. Izvinite zbog toga. Ćemo se ponovno, izvinite, morao sam nešto da uradim. Odakle sam ovdje probio tu boku, ali nije bilo dobro završnica. Danas snimiti još možda dva videa, da se ne može da zamalo čovjek, daj da prođe. Ovo je sve dobro. Evo se to snimlja, nije to dobro. Moram možda poručiti. Give up, damn.
I hvala vam što ste gledali ovaj video. Lajkujte, šerujte video, subscribe se na kanal. Hvala vam puno i vidimo se vrlo uskoro. Ćao.